Күндү меңе хаңла сулухун быгардачылара бары исте биле хәҗәркә курдук балаган айын агыс 9-10 чыглаларга биге меңе хаңласпыт улугар онотон бүтүн республикабы түрдүнән республикабы самай улхан быгардары ытыллары тураллар. Нутта бастакытынан биге республикабы Илдарханан талыбы бара, иккиһинен ил төмен государственный муньяган депутаттарын талыбы бара, онна үсүһүнен биге улуспутугар депутаттар муньяктарын депутаттарын быгара болуга. Маны таханан кеккен эхелектерге батарын эхелегер бахылыгы талы, кодорон эхелегер депутаттары талы, онна аллара бестах бехөлегер төрдүс нөмердәк округка бир депутаты талы быгара ытыллары турар. Аттон бу быгардары талы быгардары ытаһын үлете бесейттан сагалам бута. Биһиги бу меңе хаңлыстагы территориальный быгардыр хамыгыя үлеләбит бүттүн үһүсегер барда. Ол курдуготтон ихтиннер боллакка бу быгарга быгардачылар сүрүн сүрүн быгардарга 5 бүлүтүнүнөн быгардыккыт. Онтон де эпидем курдук батарага, кодорого, онна алара бестән бир участогар 6 бүлүтүнүнөн быгардыккыт. Инеген онтон биһиге республика бит бир улахан быгара боларын быгытынан терәһен үлеләр хүрдәк үгүстер, оноттон биһиге бүгүнгәттен атырчагайын отут күнүттен нехлектер бит айы бар отут төт быгардыр участоктар бит үлеләрен сагаладылар. Тот кинелер билеген бу участокта хамыялар бәйләрен участоктарыгар пропискалар жоннар атын сирге быгарды барар боллактарына эбетер атын сирге пропискалар оны киннер участоктарыгар быгардыр боллактарына сайыгыланялары ылаллар. Ол эбетер хеге быгар күннәригер 3 күн агыс 9-10 чыглаларга бәягыт пропискалар участоктарыгар быгардыр кыга сок боллактарына атын сирге барары буланнар боллактарына республика регер канна багарар заявление суруяңыт баран испехекке кийбит болуқытын сөп, керекатын сөп. Оны қайда хоңароллары. Қаннык бағарар участковый қамығыяға бейағатыгер удобный сергеті еңгет заявление суруяғыт участковый қамығыяға. Ол қамығыя эхегіне бейағат пропискалақ сергететтен тахарар, онна бывардыр участоккыт испехегер келлерін берер. Манна бейге бывардыр бравы ылавыт республиканской бывар боларын быгытынан оттон эти сайылыгын суруйбут киһи атын сергет иданы 2 бүлүтүнөлөр. Ола ветер Илдархан бүлүтүнүн онна единый республиканской округ партийный испихеген бүлүтүнөлөр. Ола ветер кини бейте тус пропискалак сирин кандидаттарын кайын талбат болар. Ити тон соконунан бигергеммет бу элтүмен быварын бравлата болар, онон тон биһиги участоктар быт ити сүрүн илдебили толорор көкүһеллерлер. Этини таханан тон бывардачыларга тоғыратылақ кет болаққа ити участокта хамыһыялыга сайылыны берекатын сөп, онотон аныгы үйе серинен госуслуги нөңө эме сайылыны хорюқатын сөп, госуслуги приложенияға кирде қатнанна выбора ден бар, ол егер эн қаннык участокка сыста хыджарын, ол участок адырыға қанна бары, қас частан өлелері, ол участоккар кемнәқ депутатка, кандидатка, оны Илдарханға кандидатка турбуттара бывар туғынан информация барыда бар. Этинне бывар туғынан көрек құтын сөп, оныттан биһиги бу кейін бывардыр қамығыебыт, онна улус территорията қамығыета кандидаттар тустарынан информацияны барытын участковый камыяларга таркатан олоробут. Онны киен местетигер көрөк көтүн сөп, участокта камыялар адрестары улхандыкулар ибатылар, өксүлөрө керейде окко сиддеригер клубтарга, осколаларга баллар. Маны таханан отон этехпин багарабын бу биһиги гражданский еспитин толорон бу балаган айын агыс 9-10 күннәригер 10 агыс сахын толбут паспордах гражданин каяндаганы бубарга кыттыктах ден ыңырабыт, онуттан информация барыта толору элбек биһиги улуспут ихигер ытыллар бывар туһунан кепсир боллакка
биһиги районнагы депутаттар себеттеригер сүрбе мандат бар. Бу сүрбе мандатка 10 мандатын партиялар ылыктыра, 10 мандатын bir мандаттах округтар кандидаттар ылыктыра. Онтон биһигеттон 5 партияны регистрациялан олорабыт, бүлүтөңе партиялар жеребьевканан очерттахан тураллар, манна үс бастакы испихекке кирбит кандидаттар аттар хоруллаһа жаллар партиялар кытта. Оны болгон толоқты көрөкөтөн сөп, онна бу биһиги bir мандаттах округ бути деп битим курдук улуска 10, манна опсая биһиги 7 тақса кандидаты регистрациялатыбыт. Ото сокон ирде билинен агыяк кандидат кайын регистрацияны аспаталар, онна багат түлеринен тураталар. Этини кетен турамынаттан эме бу биһиги самый улухан улуспут депутаттарын себетин муннягын таларгаңарабын. Онна оттон барыта камыхыяга 209 кихүлелияга, территориальный камыхыяга 9 кихүлелияга, маны таханаттан окружной камыхыя дентерилли бите. Бу илтүмен муннягар сүрбе 6 нөмердәг окружной камыхыя биһиэхэ бестәг холелияларар. Онотон билергит курдук илтүмен муннягагар үс округка улуспут кайдан аларар. Бу илтүмен мунняган бикерге титинен мая, кара, ломтукка, катылыма, ырсолода нехелектере томмот округар киреллер. Онтон бу котот түтүгер тарат, балыктах, матта, дойду нехелектере борогон округар киреллер. Этинтен атын нехелектер бары сүрбе 6 нөмердәг меңе хаңластагы быйбардыр округу талаллар. Онон оттон биһиги сүрдәг устук, онотон эппетинестәг үлебит үгенегер хеджабыт, каз бирди быйбардачы, бейтин эппетинехин өйдөн, билигин бу бүтехи күнгәлылы балаган ыйын 7 күнүгер түйін 12 часка агитациялар биреме тоқтур, оны қадалаттан бу кандидат штабтара, итағаллақ жоннар агитациялар үліне ұйталларын оттан биһиги әме контролгалан көрөбүт, сокуону тутухарга ирдибит. Маны таханантан быйбарга элбэх органнар үлелилер, изжала органа, пожарный надзор, Роспотребнадзор, санэпид, эгелере бары, бу бары тыгаме, үлелерин хамнастарын ытахычалар. Onun оттон күндү бир дойдулақтарын быйбардачылар, эхике кахан багарар боларын көрдүк, олус көктөктүк келеңет, биһиги республикабыт, олуспут, инникитин тугар, салалта тугар, инники салайыктак жомбут тугар, коласкытын, беягат, кемеха урар кытынан көктөктүк, кыттык кыттен ыңырабын.